to ye ton so aye ntua bro nyemi ha madam fu bia se o ma me nneoma nton o ma me first base se me nton bienu me twa bel no nipa ba kumpa me gina ho se oyibi mame de mami o na wan yem fan firi wa onkwala abrem abrabo na wo frase ne se na abrabo no se de ete because enkomo no ba yanim di nkomo ofie ede man sane aba eti emeja bi wum se de ete ni nyina aka emwa no ne ye bepe na ha no no kore ne wasem a wo beka no ye be hu asem ni nadua gubere aha ene se misua no me maame edo pa e frɛ ne do wa no me bi da una eba panyini pa chan ka oba te se me ekubo me bo ko saa ma bra bo she me se na mo 12 years o maame me ane me di me ho akukuhwe ase saa na die yakra ne se me ti obi ama nhia me nka se me pewo gise obi na connect na connect enso enko ba bia ni ampo na maame no na one na setena no net sen maame because me kan some ay time no ko time no nya wo dia me na me moderate me pesi edi nkomo ne ehu ba bi asem no root cause ni fire sanse maame fo bi no mutesa na ye hunu di besi ay be fa be boa both physical and spiritual me maame ampem and this one now we akoda bone kra say you can ya come the numbers me ma kra maame na ampem asem che say me papa ode me koma no my free na chi akome papa ho maame na ampem asem ode ko ware afa me anko ware owo me na me papa no mienu abrampa asem na te atomu o enti menyine ye no wo papa no yesen mienu maame nyabotre kone na nsoso asa wo de komoni di america dodo wo papa wo maame se wo papa ne wo no ye mienu e de enti no ye mienu no ene wo no ane ho me ba wai na wo se wo maame e de wo kire me ma mienu sa wo papa ne wo wo maame so na ne adi no papa enti ko ene ye den enti mi ko hu me papa ye papa ankasa no na chese afedi asem na se kra chese mi so ni nyina sa de ni nti na maame ne mpem asem nti ompiti me bra she mi nsem ntem ni bobi ankasa kukuhwe ase de me dibi eni asofo akese ukwa nkosi aga na de ekumi kra ne se maame obi dom me so be man bibi kakra se fa ye bibi anam ko jilon sem de bibi a me se ntentan me da sorry free me kwa me bie me pona ntentan atwapro ne ho nyina hia na chese afa me ho nyina bibi yese ba mabrabo ma ntentan abedi me nya saa na chese me amehu sa ade na enye yi onu maame nya mfie sensa na wankasa wote ho si abonten 12 years na wosi abonten ai ene na mfofo ai tina mote he modeda he oh so for maame baby basa sebi ka kwa ho kra ma dabi pen ene ese ni yidi wache me dabi me so na me nya basa ya ndi diu dabi da na no ansa mo nenam ai na me basa sa me nam sa na ni eden wale wo ye awale me wo ne sa kitwe na me ware ye enso mia meti ho anam se aware me ware biem na no oni mi di komo se masturbation ya de ha e de na okowura masturbation yesu sa no ekosku na madamfo ye pon ane ekoni fie obi nso ane abayen ye fie ne ekọ na nopa ne awia no nti anopa no me kọ frɛ no no so ne nana nete owo ne dan nti me kọ no se me mra na me kọ ye me kọ no se obekire madie bi ode me to mpa so afim se jai free ho so for maame ma bro me pacho ho no hia o sister o ode o to mpa so se oba ne ba beda na sa na tie ne nsa ene odi wo mu sa na tie se o so fa wo sa e wo medie mu fingerprint you na die ni wura me before fingerprint you odai court amani bi nyo what bibi aguni so before na die ni wura me ti sister
me pache wo sabre no hwa na wo mfi sen mra okokire fingerprint me fancy na me obeye 9 years ene wadanfro e widini what inti na say eti mra wo kire wo sase odi wo mu na wo so di wo mu no ebeye wo habit ana jai mi na mi ya be mampo no na hwan na ye ma wo me na me ye ma de ene na no ya mo ye ne sei wada wo no ma ene ye nyina ye sua de nti na tutu di ase no so etimi akuyi mami di for me mami so for me na me da ho na me mensa na wo me ho no atwetwe sebe o tweba no wa enu po de me fa nko no fo wa mi a wo no fo eno so a ya feeding si wo ho nyagro sister comfort what ya to mu me kan okure nyina na wadaro na ewurade mo me yo ndi afena abaye wo habit wa wo masturbate adi na edi microphone odifo se drum machi na me bo afawa chese ni padodo na testimony na me masturbate na me masturbate anu ade na aba wi asesa no e ma ni mema no so hyede mo twetwe de ti ya no bi se obi wo a enkwale ya makwan me ba de onko ba bia o hyede ma maame koshe ni tadua awatwetwe aye tintintin oba ne so se ko empa ne so wa mu firi atotuto anu odi wo mu wadi kan ne wo mu wadi kokumbe wo mu wadi kwadu wo mu wadi apentu wadi wo mu sagnis twal e tu ka se me ba mpia de wo ye ne dam wo pie ya me do fu fefe onyame be boa wati na kwakono ni ho mempe aw yankwe tinyame adumara kwa ne mpa ibu ya me mami nkala me o ma ya di o ma san aba nti ama sese no enema ya basa abedua wo so me nam hoipa of mame mi amiti o hwe mi amiti sen ho fe be man frame nse me peda be me ho nse ope mi hu bi da na ne o ye de na wo wale ye no na me chese obi na de o ma obi e free ho 7 years ni ja ware no be man na de na uja ya wade no ko bia wale wudi of mame na enye be man se opeda da 7 years uni bi da na masturbation so me jai we jam amen na utunu se niema ekutia wo niema nyo mama niema nye me pa che wo da obi na obeda first na me hu saade no Sam se papa ni so afa odi wa no obra no se wo niema nyina wi ja life ama no ko pe fresh emoy ho no sa ko pe bi ba bi fufuro sa kwa we wodi wo so we split wodi wonye obi ho ade but dra na dwoa me de me say d4 style wo pe yi wo no eno na ya ukukro artist ka wale nyo sa style sa papa wo pe yi wo da yemu no me so obi se wo da ho na ne yiti simpa so akosia den wo se obi fa me da yem no si na we style we ama no na me wa mbi debi ba ko so oti se wo se aprampa ne yira soli se boom every person no akoso akonwam kai no obutu anos akosia adoye be fo utu os nyo na ne me beda dai ma asimi koso akonwam anos jam wo bodam se papa ne ne ma wo de yedi pan anoden jejina staya ukunye ubida me si ni be ma no mu pe ma no anoden madam fi ka che me se ono de saade na me betena ya me keka ndo ne me nya dwen kula ne nto no ni kwatu kwa no de gigire ni and she wasi ni kwatu kwa no gigire papa ne be woso ne sa edura no pa no ayi senso adwale madam jana frame me jai enti had dwen na de difo ada opapon pa ye kese kula no that no sara no be ka cho so wa jim kula that's why nyame nyame di onyapa asem wo yi me say agise wonya na kade ka no dwane nyame me say wo be koda atwa mountains saade we hu wo ma ya all night we wa da den no ne kwa ne say do hu ya ne say na danfro do ne say eno say awo aden oso obi ni me dan no say ha oso happen again so no fa ne bag say me si form
What di me a fear me be dwane abeba mo adwan people so aso be ade me kokko di me kume it is how panadi a oje no mo me Christopher nyina nka mo oh yes because it's too much no do ade why obi wadi am obi abusa be e dey fucking demon no baby a obi awie kasa chiro pa who said demon who you fucking kasa down shit man obapa na eka esa nanka ade odi ba no so eka di wanim obi do me a osam di ko aba bejiko ekrokra me kwa me hu ba bi efa na da meka se ne de me ye fasting abompa e bi wa 3 days da na me wi na no aba na bibia ye basa esa chesa se mi numa duro kra mu dabi ande nya no se mwa ben na wo pese ye ba mu ne ye boa wo ba pa mwa mpesa mu boa me ne se madaroma na ye ka se frɛ nyame che no frɛ no because no mo so mo hwe wani mu pa mi pa cho number no me mixe no nti me hu because enu akra nyame che na ma me kra frɛ me sa ma lady na o ka so be frɛ no wa mfrɛ o na me se champo nyame che de na de nyame de ni ye die hu so kwesi aram no mo congrats di fo nyame che awurade nyakopo ene de okra camera toy camera bi enti ade kro no wo de camera ne hwe ade akra ne ye no o de duru na yi ni so a e be duru ho enti yamwa wo na honam fam ene honhom fam lawyer mponsa be di akona nsense na oto ntiapo ti lawyer esre wo adwuma ba be so yemu na be boa ye sister wo yamwa enti sese ye be frɛ odifo pa na ya why we adwan pa cho mo me computer so adwade na mo frɛ odifo pa na o mehwemu ma ye enti wo ma me otiase ne basa na wa confront o ma me na busa ne se bia ma me e de ebone na me de aye wo aye a enti bia bibisa ono ampa me chew apa me chew so ade no aye late enye late nyame de bibia no aye late onanim yanya pa na pa cho manya no mfrene na adwuma kese aba samu to baby no hello pa hello mete mon gawo ebe mi ame no fo agine no so bajo mete mon ga bibia boko yo pa mi se ma mi bia na dwoe wa ma ye ni anye kola o de abeda yen o se free ni kola brem ene e ma di ninya ye di kai na danfo be introduce no for masturbation na bajo mitie the power gadam say site na metike mu a mitika ka ba metike mo ken anti oye masturbation na wie ye wajai de niema obeda benyane ne ntentan akekere ne kwan ano oton ade a ye nto emfie nsu ni be manse ne peda kire se niema e han di opemwa physical spiritual da woro akwedi fu pani yende we dey anybody anybody cry what the woman say ono emu na tia tu say masturbation no mo be jai the masturbation wajai ozo wajai dada and only there is plan no na ma enko yi famba no and so jemu ono atia tu mo no so na tai fi na ono de yesa no e be pamo no ama ne fi so na wa ozi wajai masturbation no wajai ai and so na o ware na ono ne yesa de no on coin na o ware o empamo no ma ne ko nti se e be ne ni e pamani no free no so no kwa ena be ma obi betuma ne na atena se oyere cause we nice lady no ena ni dinya na ne first nti se so na one ne yesa no ono so gwa ya so ko nti na ne betuma I was a different suit when in jam but what did I make an Matias Gino or Macquain dear betuma buano ama home na ni PSC na yes because so which the other so be what I am to could be
So say if you can kind of They say I would two coins your bend. we near actually may around Kumasi remover to say Ubenya home dear me push yaba and they call Obuasi if was it anyway there wasn't any pass any wolf in Kraton waiting your draw was in Jumadia. But my and she was it Kumasi de Kakwan one. It's round to come in my why? You son about poverty at Chamanaba. Also could or Cobwasi here. 8 years, Miss Rewatch in Omlawai. 8 years, roughly by 45 years. Or back train. Why? You went to know by. Yes, you perceive a tackle spiritual and if you are not fair. Don't worry. Yeah, because they say I cry fraud of for some moment one a Juma. Why was your penny no dinner Chibaco Senema? Aha. In Tiagis, yet you won't free or not. A fee. Yeah, Papa, no lawyer and Ponsabi, come Miss Reno Pekka Crab, them, the man. What I'm going to oh, remember who's here? You, Mr. Champ problem.